Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Uyu munsi tuje gusubiza umukunzi wacu watwandikiye adusaba ko twazamukorera icyegeranyo ku hene zizwi nka Damascus. Ni ihene zamamaye kuri iri zina bitewe n'ububi bwazo. Mbahaye ikaze. Damascus ni ihene ziba cyane mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko bikaba bivugwa ko zakomotse muri Syria. Zamamaye cyane kubera isura yazo, benshi bashimangira ko ari isura idasanzwe. Ubu bwoko bw'ihene bwororwa kubera impamvu ebyiri nyamukuru zirimo kuribwa no gukamwa. Zizwiho kugira amatwi maremare cyane areshya na santimetero ziri hagati ya 27 na 32, zikagira ubwoya burebure bushobora kuba mu mabara y'umweru, umukara cyangwa ibara ry'igitaka. Izi hene zigira ibiro biri hagati ya 50 n'ibiro 90, zikagira uburebure buri hagati ya santimetero 70 na santimetero 80. Ihene imwe ikaba ishobora kubaho igihe kingana n'imyaka 12. Kuba izi hene zishobora kororwa mu bihe bitandukanye no kuba zidakunda kurwaragurika biri mu bintu bituma zikundwa n'aborozi benshi, cyane cyane abo mu bihugu by'ubutayu. Ihene y'inyagazi y'ubu bwoko ishobora gukamwa 2 ku munsi, litiro ziri hagati y'2 n'3. Amashunushunu yazo aba yifitemo amavuta menshi na poroteyine ku buryo byifashishwa mu gukora foromaje. Ihene y'inyagazi ya Damascus yonsa ishobora gukamwa litiro ziri hagati ya 350 na 650 mu gihe cy'iminsi 200. Inyama zayo nazo bivugwa ko ziryoha cyane. Izi hene kandi zihabwa agaciro gakomeye kubera zizwiho kugira uruhu rwiza kandi rukomeye. Kubera ubunini bwazo, ihene imwe yonyine ivamo uruhu ruhagije. Imisatsi yazo kubera ibikomeye ishobora gukorwamo amatapi yo mu nzu n'imyenda. Nk'uko ubushakashatsi bwagiye bubyerekana, 50% by'ihene z'ubu bwoko zibyara impanga, ndetse hakaba hari n'ubwo zabyara abarenzeho bashobora kugera kuri 4. Ihene imwe ishobora kubyara abana 4. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kandi inyagazi ya Damascus ibyara rimwe mu mwaka. Magingo aya ubu bwoko budasanzwe bw'ihene buri kugenda bukendera hafi gushiraho burundu. Ahanini biterwa n'uko ubutaka gakondo bwakoreshwaga mu kororwa by'ubworozi mu bihugu buri kugenda bukoreshwa mu bindi bintu bitandukanye, buhindurwa ubukorerwamo ubuhinzi n'iterambere ry'imijyi imwe n'imwe igenda ita umuco w'ubworozi. Aborozi benshi ntibahwema kugerageza uko bashoboye kose kugira ngo babungabunge ubwo bwoko, ariko umubare wazo ukomeje kugenda ugabanuka. Izi hene zirashira pe. Izi hene za Damascus ni ihene nziza cyane zizwiho kugira amatwi maremare kabisa. Izi hene kandi zizwiho
kugira imiterere itangaje, ziba zitangaje. Si ibyo gusa kandi izi hene zizwiho kugira uruhu rwiza n'ubwoya bikomeye. Reka mbashimire kuba mwadukurikiye, mwibutsa gukanda subscribe niba ari bwo bwa mbere kugira ngo ibintu dushyizeho byose ujye ubibona. Kore share, like na comment. Thank you.